Антонина, вот сан репертуарда пите хани евлейлемли юрозем. Шак юрон авторзем камзем дере, самагзине камчир забаратсере, кивине кивлегензем камзем. Камбатне тлара гаранжават тумагайза барадыргаван юрзине камзана лайхрагалнанат. Ебенде уйрамах фольклор ушкын бешленемай ман юроземенде нумайрах халық майларах туашы. Но юрозине бе совизиде хамжумадыр жатып, нумаларах уйрамах нумайрах ширнаханде. Кевизине вежа хаманынде. Пур прер юра, приге юра Лидия Зикеева иберна халпланы. Оны самайгезем болзасым кеви маным болны. Ндан вара тада ман тепиде пулдарулы херарым бұл Шубашкар районинде. Бұл Римма Ильинична Петрова мынал ялинжен. Вара бұл он кенеги маналла лекре, таван кедес. Он кедегене ушымда мен жүхлі сылы. Ман шуғужа ұшса бараган сылызым. Ман пурнужа ұжаган сылызым демелленде. Ман қымылагаган сылызым. Шабы сылызыне ушымда кевезім хойземе шуралза бәдеш. Смахран вұртын сұқмақ, кук-кук, атпайынна итлері ұлғанды. Ондан бары тұван ял, шамбек юрызен, сымахезен чуна бұраган сымақсын бұлны бек кевезім қызым шурал. Шамбады қамақ юрлап, қамақ ташлап темелі жав юрызене. Тады Владимир Рыбкин бәнде шлемеушілерімір, оның небе, сылбезене жүрдімді қал, ұлтыранды қаларақ, юры тада нұма жол бұрындыр атте. Антонина из хаваккаларынде хаман репертуары ты юрзине хамах ширадып терен. Ты композитор юрзине картетне гован репертуара? Ну халинде ты композитор денебе манде татахтагалады Лидия Зикеева тоже кевезем ширать шамбада он кевезем битеш ман юрзем борынде. Ундан вара элехи юрзен денут сарбиге юренде был ман марынде на уж пурдеплек перкам авторикине. Дундан вара эх юрым янара тадахта был унченхи композиторный юризм жамбада кыштак кыртне тұржады, но халхи земінде вроде хам шурлазах прашти пока итма хаяйман ханде хамны бих хам юрзембек шлима тұржады. Вот шак идова манын артистине барас келет палах Антонина каларга даргашан. Вот хализер ховыр калат бир ховырак шират бир детеринде. Санбал чуваш чулинжен дуга шак юры. Хыжызен пиде халахран сарылна юрисемих. Зем немешинжен де шутлашын бар. Интернетран илешеде лайх кевезене шалзене чувашта гужарашеде юрлама бышлашы. Вот унбек юрлаган землешинжен санын мен каланы болт незе, мен калас келет санын. Аранде кашли хынемайлы эшлештір жашханде. Но шабақта шингеви, шиннан юрине урых юра вырысларан чывашла кушарни кашты урыхларақ бөлгедерінде. Манжандезін пирин чывашсем хамыр юрызенех, сарматыршмала хамыр чунран, туғабан юрызене хамыр чывашлаға қыдартмалы енді. Шамбада Надер дезе каламаста бенде, но камене булдараденде, кашне хейнеже. Вот манын калас келет, артистине де ямлах калады бенде, изірмен жендемек урых шыржывраны иліне юрзене чывашла кужарза юрладыр деп. Бирин хамын юрзене кужарыр, вырысла, юрлама бұшларез деп. Мен жендезесі бирин чываш пентатоники бе, чываш киввизене, шанбек вырысла юрлазан, тада хилемлензе гайче, шак юрзем, бирин халық умын де бұрде оннанны бөлетше, шапламари хабары. Шанбек ханде бирин чываш республикинженде камгына бұрынмас. Тудары де бұр, башкири де бұр, иржежінің земде бұр, вырысла юрлазан жанақта пұрделнамны болетше женде. Чываш юри янрадыр, но вырысла самагизанлан, ашымежін юрларыне. Кевиняланма челхегирлемады, но тада вырысла юрларыне ұтадақта кымылы бұлмалы болетше. Пидину майже калашы, мана гураши де Людмила меншінже изер радиора ишледер, телевиденде ишледер, калыр ғадарғашын, шембек юрзене ұтлашы, телевиденде бі аан ячердеші, міле вот міле қаламала, күндайынде халық юратса барғайт бол юрзене дей бірінде. Меншін дезесен везем тақшада ғұжы сарылны халықыра кеввизем. Чывашлагына күжарны, чывашлысы магазинен жаққытсылар науында, шан бағалашын өнде. Ну, пачақта күремелі марбулеп негамады, шан бада Антонина бірін чывашлақ юрламадыршмала, чывашлақ ширмадыршмала, хотемелі бұлзасында сиринжіне бұқсасын чын-чын чываш керарыме, езері чывашлағы тұқынны худку бұзалладыца, чын чываш фольклор юризіне юрладыр ветха. Мілі пызық ештівадыр езер Антонина.
Темірде хамда загнас келет люди. Мен жандезен кубысты датты пәдім чуну жылзагайд. Кубыса силдепте пәдім көміл жағырын загайд. Уразым хызымық ташша яраши чун юрлади кубыс бол урхла тухтурдан да лайық бек туйнақ мана. Ыратны. Онда көмілзім тірлерін бұлашы кубысы бежехеттер сарады. Шамбада пурнеде галадып, хамыр ендерсем, чылашсем, хамыр инструментсіне юрадыр, худ кубыза юрадыр, юрраке ве юрадыр, шамбада юрраке ве юрадсасын пурн мадашым болар. Хизеплетели гуражзем шаплагалайт перен Антонина Лукина. Чаваш юрызине юрадыр, чаваш юрызине юрлар, ташлар чавашла галашма анман загайыр. Тада де прилемлі юрубазавандар архазире. Зерене хавудать куку, кепры чухайдат ворунаран, миже шусунатан куку. Кепры чухайдат ворунаран, миже шусунатан куку. Ун шула шутласа. Сасуна, итле мехава Сибирь куку, есе сахалрак шутлазан, комал посылачки куку, есе сахалрак шутлазан, комал посылачки куку, ун шула шутлазан. Юригини мелли шуквара куку, шержулу пурана тона кесе, чунья савандарес куку. Шержулу пурана тона кесе, чунья савандарес куку. Уншула шутласа. Анхора куку. Антонина Владимировна, мана сиришеми жинченде билескрет, милле кирсе бурадырезер, хал школда да ишледер, концертинге барадар. Смахмай, терсин галазасын, туй земде, юбилей земде иртередер вихадада. Шамбек Людмила, халпайнхи пурныш пиде табырдас садарат. Шамбада пур недель гирмелле, үрген меллем бар. Туй зене, юбилей зене чынақта закасым лайф келеші. Мүжін десен епхамағам сабынап алыра инструмент бұрри. Уйрымақ үйдашы юбилей зенде кубус булади. Баян булади дешеп кап кубус унзырман этништар тухмастык.
Чамбат кубус тезен бары урух немде келема. Вот приди, принегат, у реклама уже принебери калашы. Туизинже бары, если бы намай жанды, калажан, жыл изетован, алла кубустудан да бары. Вот кутумада, кубус пада гулять деші. Вот чамек я бала, хамада заванда шиннада гамылы. Эх бары, онда юрлаши, ташлаши, такмак негалаши, уяв жанахта уяв, пулзақтыры. Біле каламалы уявне уявлады башы, юрне юрлаш, ташне ташлаш, кубызы яндыразақтырат, шамбады пидикамылы, шамбады туйзине, юбилезине чимем аммадыр, янах сирбе бірле хавас булат бір, езір бар янах кымылы булыр. Антонина, калар кашын, вот кашны тамада хыне еврле туйземертери, юбилеземертери. Туйземертери жүхне, чаваш жылы ергезине, тузайттери дерезер. Хер хюрашнене, хер енейзене, сейчас это тузайттери. Бізіне тузайткерме Людмила Кембекчі, пирміш халги шамбықсым ұрықларақ, ол херлерізіне пілмеші бізіне хызем хадырлензе врензенгана, ол ябалазым беде вұртарақ. Но шабақта чываш юрізіне юрлазағы хварышты ташлашы. Шамбада чывашлық неман маспыр, мандар маспыр. Антонина телевизорға айтыпты, санраны санжыне бұқсан бұйық, чынақақта вірәзідіратсанын, ішлес келет, тұвас келет, көрін задырат, верек бұрнеде үлгіреден, шемгерезан мүлі, пұризан шемгеғывын. Ебінде шинзенбеге шемгелі, ман мұжырда бұр, еге ача манын, ептада пұян, мандада мұнықта бұр. Шақла ебі. Мұногенде мана херача, Кристине атылы, еге жылда. Ажазем херенде ман мұжырыбе шүршеренже, салихат хуынже бірнашы, ұвылажа, кшал, анжақ, глашки шынгыра өлже, вұмрымыш класс бідерет. Хывырын мұжыры зире бұлышса бұлмаши, ғылында бірлі құткубыскыва каламаши бірлі шүремеші? Ара, пұрде құткубыстыса шүреме бірінде. Камында болсан үшлемелі. Хизеблі телегураши сен тада де бір илемлі юрып аман зире замдар әскелет. Бірлі бұлыр бірінде.
вот санжине посанжина как-то мана хиришлера чонжон чаваш хирарами вейла хирарам. И прилетим изир хаврын руль унже ларза машина бала шюрейдерезер. Вот мишем шузенче вренде чак машина бала шюремешкин. И бұл машин башыреме мен ажарана хам кендесин дюрат куска биреле. Но малара хиража навренцеглардан жынакта но улдышулгайлы бар хам шинедер забренде мен шендезесин эжезем тубун зактарашы алайынже транспорт кирлебет. Шагымбада Ур жере делгерешин был не шаун бай. Булдарайым чин мардерим, кубуса буляма булдарага жин, шофера да брен ептерим, шамба брен мегарым, права елим, машинне елим, хал аппаратурне хураби, костюмезе хураби, артизмларажи, лараппырда, тюптере, уявиттериме, консервиттериме, шамба да янах, шул жинже. Антонина Владимировна, чина как-то саңғы шаққын зәтек қойна евілі пиде илемлі уяу. Қаларым бірінде юбилей жылқарза келеттезе. Шанбада Шагынбек паян мілі курат бірсіре шағыл выховатна хылын пулдар олықны адаландарза бұраса ебічіндан шанадым. Видим халық юрадым незі шынзейлі деме бұла денде. Чина как-то сағын ачасынже ұрғырмалла болдар. Можырдан вара янах юраду күтмелі болдар. Аны жыл сере нихы жандан маныр чывашла юрлама, чывашла калашма, чывашла ташлама. Тада худ көпістағы бар аллардан ан ярар. Тавах Людмила. Манда жандеке серьезность ке изер яна жандек хаваспа, комылба işlenелле булдыр. Жандек лайх үргенмен пулдарулы шензім тугын зақты чыр жандек сен передача тадақта алын сарылза бұдыр. Вот қаларым бірінде Антонина Владимировна зер ачасымбе бірлешледер, ачасымбе урухла ішлемелер етхевзімбеле, шавы қытырақ юбилейні деріптередер, шавы қытырақ туйне деріптередер, шавы қытырақ тада чаваш эстрадыне кірзағайыр кайза юрладыр. Вот миле шулду дастер жак чаваш эстрадыне хабарас тезе, он ура бежине бузас тезе. Юрраке ве юратна майын дебірча, тәрлі уровень бе ішлес келет, тәрлі шайра хварза да бағас келет. Юрызым сывызым шуралны май шуларым дайып кап. Юрызым кевизем бұр, сымахизем бұр. Абла бұлдарайын мастық марулға деп, адаға тапранзы бағарға дезе. Ананде вот шабик паджекен удумдуза, паджекен эстрадыжне тухма жутларын юры жирынжы. Чималдан ағынды мана юрызен жил западжы Европа прижимал бұлдар Радик Семенов. Ондан бар Александр Сафронов ширма болжат мана шарында юрызене аранжовка дуным балы. Паджекен сценажне тухса юрызене хамын пулдарылға кадардас комалзен шураладыш. Шарымбада пай югынынде Паджекен хам заманап темелеші. Нет, и перед заманат про серенбечина как-то чундан пите камала. Если хаврда пите уже чун камала хирарым туин задрать. Янах серенин пичинче елгулар. Порим пите зрашын калажатыр. Ажазимбек калажатыр. Аслазимбек калажатыр. Шунақта шапла болдар. Тузымырзен тада дебір илемле Европа замандарар серен. Чундан калашма, тобан ял, ет
Сымахмай қалазан жинақтаман вижа жылым приемок. Уявзіне бұштарын засын, и бывар пурге черетпе, тадим кубы задытса, черетпе вылаза, аттяни юрзин юрлат бір, мүнжін дезін перін, өзін юратны юрзин бір, ебір зәдиянақ пірле юрлаза, хамыр репертуарза тытса бірат бір. Вот хывырғалы, капдырладырғалы, атызын бешледер, профессиялі ушқын зембе, Сымахмай ваш патшалық юрубада жансан, білнеу каястесі шутламаны езір жембек, бірнішіра. Ваға жінде шутланы білғанды, ұмбек шоғырзын бұлны, айбір вет, шеме шағырзан, аджи бұдізем бұр берем, пәжағажаба инжек тұқсағай пөрекененді, шағымбада тіплензе вырынды әшсін бешлеме дұрышына. Шабақта янық коллектив бұлныман хамагалазасын, бұн закырмыш профессия училищінде шлене, ондаман пибе ұшқын бұлна, ондан лапсары музыка школінде шлене, ондаман тарават ұшқын бұлна, халінде ман ұшқын тивлет ятылы, шағымбада янық ұшқын бәшлеме дұрышына вырындақ. Ну, на что серия, Антонина, на что серия? Шапла булдыр, сиреде жанбеке хонажу, сылық, телей.
Ачыса мезери мырзаки салака кыларым похырбалак. Шаккыларым сире камлагары булизы жлады. Мен жинизен хварак курадыр. Учитель зене, эже паджак тажымымар. Весене ачасыне врендестезе. Войне мен жухлю паращага взем. Тузы мырзем каларым ренде паян. Хиперигна Антонина Владимировна Лукина бульже. Яланак перенбе бірле булмала. Рыжы резер тузы мырзем шаккыларым ерце барагане тада авторы Людмила Семенова. Мен жиндезен тузы мырзем сиренбе бірле. Менеле буранама